Pozdrav svima ljudi, evo nas nazad na Popcorn Studio channelu. A ljudi, danas radimo šta? Tako je, Five Nights at Freddy's 3 misterije. Napravili smo prvi Five Nights at Freddy's misterije i nije baš, mislim bilo je ono super, dosta pregleda, lajkova, sve super. Onda smo napravili druge misterije koje smo bile za Sly Cooper igricu, znači igricu koja baš i nije nešto previše poznata. Pa vam se nije baš nešto ono previše svidjela. Puno manje pregleda i lajkova i sve tih gluposti. Tako to. A danas radimo Five Nights at Freddy's 3. Još jedna stvar, prije nego što započnemo video. Znači, kada pričate sa Popcorn Studio channelom na YouTube, znači kada mu napišete pozitivan komentar i vama odgovori, to je Ivan, osoba koja vodi ovaj kanal najviše, kod kojeg se sve snima i koji sve snima. I sada trenutno. A ja sam preko Dexter Gamer, znači preko tog akaunta, tako da mi ne kažete da sam neki hejter ili nešto, to mi tako ide na živce ljudi. Znači nemojte me zamijeniti s nekom drugom osobom, evo sad znate, Ivan je Popcorn, ja sam Dexter, znači da znate s kim pričate. Jer mene neki zamijene za Ivana, neki Ivana zamijene za mene, pa onda on skupi sve zasluge, jel da pinci? U biti, to je to. I sad započnimo više ovaj video. Ok ljudi, krenimo sa naravno prvom misterijom za danas. Pa, krenimo. Misterija broj 1. Ovako, ova misterija, znači, na svakoj noći u Five Nights at Freddy's 3 imate neki poseban predmet, šifru, crtež ili nešto što morate pritisnuti ili nešto napraviti kako biste otvorili specijalnu mini igru. Znači, svaka noć ima svoju posebnu mini igru. Naprimjer, Chikina mini igra, Foxyjeva mini igra, Manglova mini igra, svakakih mini igara ima. I ako skupite sve, dobijete na kraju good ending. To je evo sada za one koji, kako se zove, žele good ending. No, ti predmeti su veoma teški za naći ili ih jednostavno ne znate prepoznati. Znači ima nekih koje smo evo mi sada gledali na internetu da malo osvježimo pamćenje i sad smo bili našli neke stvari koje su veoma zanimljive, znači neke skrivene tipkovnice i svakojake stvari, znači veoma zanimljivo. Probajte vi otkriti te misterije i biti naravno na mini igri i dobiti good ending. I misterija broj 2. Zašto se Springtrap zapravo boji djece? Znači, ne zna se zapravo, no pretpostavke su te, pošto je on ubio naravno djecu, odveo ih u stražnju sobu, tamo ih zaklo vjerojatno i stavio u odijela animatronika. Moguće je da se on boji da su se oni došli osvetiti ili tako nešto. To sve je moguće jer na kraju su mu se osvetili jer su ga ubili u zadnjoj sobi kad je pokušao ući u Springtrapovo odijelo, a onda se malo... znate ono. Ok ljudi, je li moguće da je Phantom Freddy zapravo Golden Freddy? Zato što kada dođe malo više na svjetlo i na izboru za jumpscare-ove, moguće primijetiti da njegova, znači, boja odijela, neću sad reći koža jer to baš nije, dobro, možda nije prava koža, no boja njegovog odijela je nekako žutkasta, nekaka zeleno-žuta, ali više vuče na žutu. Znači, je li moguće da je to zapravo Golden Freddy? Ali je onda obični Freddy? Ispario? Nemam pojma. To ćemo vjerojatno saznati u nekoj drugoj igrici ili neko već možda ima teoriju, a u biti ako neko misli da zna, može slobodno napisati u komentar. Puno vas je već napisalo svoje pretpostavke, samo nastavite i tako u ovom videu. I misterija broj 4. Je li moguće da se Shadow Bonnie vratio i u FNAF 3? Pa i to je moguće, osim što je istina. U biti, kada radite one mini igre nakon što završite svaku noć, ako malo istražujete, vrtite se uokolo, možete otkriti da je tamo Shadow Bonnie, onako gleda vas, onim pogledom. Taj pogled nećemo komentirati, ali mogu značiti puno tih stvari, osim što da bi vas mogu ubiti. Tekom jedne noći također se pojavljuje, znači, njegova
ona kolutka, plastična, na stolu i koja otključava njegovu posebnu mini igru koja je veoma čudna. No kakva veze ima s tom pričom, znači, to nema logike. Ko je on, šta on ovdje radi, ne znam. To će i dalje ostati misterija. Misterija broj 5. Kako je moguće da je Phone Guy živ? Znači, postoje mnoge teorije, na primjer o tome da je FNAF 2 zapravo prije FNAF 1 i takve nekakve čudne pretpostavke. E sad, ako je FNAF 3, znači to znamo na početku da se kaže, odnosno piše da je FNAF 3 restoran napravljen po uzoru na prijašnju lokaciju. A ako izračunamo dobro matematički, onda je to po uzoru na FNAF 1 restoran. Ako je FNAF 2 zapravo prije FNAF 1, onda to znači da je Phone Guy mrtav. Jel, to ima logike, zato što je u prvom dijelu umro, a drugi dio je prije prvog. Pa kako je onda Phone Guy živ? Po kojoj Isusovoj logici je on živ? E sad, postoje još nekakve svakojake pretpostavke i takve gluposti, no ove mini igre, odnosno di se odvijaju one mini igre poslije svake noći, taj oblik restorana podsjeća nekako na FNAF 1, mislim i kad ih sve sklopimo i sve. Da li onda to znači da se to sve dogodilo u FNAF 1 i mi zapravo gledamo prošlost, te neke gluposti? Ja stvarno ne znam, ova igra je jako zbunjujuća, vi napišite nekakve svoje pretpostavke u komentara, sad idemo u outro. Evo nas nazad na outro, ljudi, nadam se da vam se svidio video, stavite like, neki fora komentar, šerajte sa svojim prijateljima, babama, psima, a mi se vidimo drugi put, poz!